See, et kevad on käes, pole sugugi uudis meile ega ka Leedumaal. Seetõttu käivad nad meelsasti Vilniust läbiva Neerise jõe ääres jalutamas. Suur oli aga üllatus, kui mööda jõge ujus Maja. Vaikščiau aplink upę ir su seneliu kalbėjau ir jis sako, ar Neris atšalus, pilnai atšalus. Sakiau, einu pažiūrėti, kaip tik užsuku taip už kampo ir volia, matau, kaip važiuoja iš karto ten. See, et nii minna võib, oli tegelikult õhus juba varem, sest Maja asus jõe kaldal täpselt nii, et jää ulatus temani. Gyvenu šiaip šalia Vilnelės, tai labai dažnai einu pabėgioti ir matydavau, kad šią žiemą taip gerai užšalo ledas, ta prasme, aplinkui tą vasarnamį. Ir vienu momentu galvojau, kad bus įdomu, kas bus, kai atšils. Maja päästmiseks kutsusid inimesed kohale päästeteenistuse. Päästed veendused, et hoones inimesi pole. Uudistajaid aga sellele omapärasele sündmusel tuli järjest juurde. Sakom, tikriausiai plauks pro mūsų darbą ir mes tiesiog išbėgom pažiūrėti. Kõige hullema prognoosi kohaselt kardeti, et Maja põrkab vastu silla betoontala. Seda ei juhtunud ja jääpangal hoone parkis ennast hoopis osavalt Leedu Seimi juurde kaldasse. Üks tubli kodanik suutis ta sinna kinni siduda. Nekilo baimės. Net nėra gilo, tai kas skirtumas. Sõnum sellest, et Maja minema ujus jõudis ka selle omaniku, Leedu tuntud ravitseja Simonas Talide kõrvu ja mees tormas samuti jõe äärte. Kaima užklumpa netik kelininkus, užšalo ja jau buvo lauktas dalykas, kad Ledonis anksčiau vėliau turėjo būti. Ta oli õnnelik selle üle, et tema kinnisvara väärtus nüüd seoses asukoha muutusega tõusis. Turtas gerėja, dabar matot prie Seimo, gal po poros dienų Nidoj gyvensim. Omanik ei tea, mis ta hoonega edasi teeb ja kuidas ta selle kätte saab. Samuti on tekkinud hoonele suhteliselt korralikud kahjustused. Kas seal enam elada saab, ei osanud ta öelda. Teadaolevalt ei ole see esimene kord, kus ravitseja Maja selliselt plehku paneb.